Почитувани колешки и колеги, добродојдовте на денешната пресконференција, која ќе ја води министрот за економија магистар Крешник Бектеши, на која ќе информира за активностите реализирани во енергетскиот сектор и со кои директно се придонесе за подобрување на животот на граѓаните, вклучувајќи ги субвенциите за домакинствата. По пресот, министрот ќе се обрати на македонски и на албански и после ќе одговара на прашања поврзани со темата на пресот. Повелете, министер. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господа, денеска сме тука да споделиме со вас, но и да ја информираме јавноста за реализираното во однос на мерките во програмата за енергетска ефикасност, кои ги води Министерството за економија, но исто така да најавиме нова мерка што се однесува за субвенционирање на шпорети со пелети. Значи, со преземањето на функцијата министер за економија, веднаш се ангажирав во врска со одобрувањето на третиот акционен план за енергетска ефикасност, усвоен од владата на Република Македонија како еден на отоврските што произлегуваат од договорот за основање на енергетската заедница, исполнувајќи така една од многуте обврски што ги имаме како држава со овој важен договор. За таа цел, големо влијание посветивме заедно со мојот тим на мерките за енергетска ефикасност, придобивките од кои директно ќе ги почувствуваат и веќе чувствуваат домаќинствата и кои ќе допринесаат и за зачувување на животната средина, и ќе ми дозволите за вас да ги споделам тоа што е спроведено во однос на овие мерки, а со цел да се спроведи третиот акционен план како министер одговорен за секторот енергетика и со цел да се стимулира користењето на сончевата енергија од страна на граѓаните, како и да се подобри енергетската ефикасност во стамбените згради, се ангажирав за поголема финансиска поддршка преку зголемување на буџетот со ребалансот, каде исто така се субвенционираат и соларни колектори за топла вода, а вкупниот број домаќинства корисници на ова мерка за 2017 година изнесува 1794 корисници, што е раст од над 1000 корисници повеќе ако тоа ја споредиме со претходните години. Исто така, со ребалансот за 2017 година, согледувајќи ја потребата за алоцирање на повеќе средства за една од мерките, значи за мерката замена на дрвените прозори со тие од ПВЦ или алумински, бидејќи според нашите анализи направени со третиот акционен план, 67% од домаќинствата имаат дрвени прозорци и затоа успеавме да обезбедиме дополнителни 16 милиони денари за ова мерка од претходните предвидени за таа намена, со што и бројот на вкупните домаќинства корисници на ова мерка за 2017 година е зголемен за 1327 корисници. Сакам да напоменам дека со ова мерка ќе продолжиме и во иднина и средствата за истата веќе се предвидени и во буџетот за 2018 година. Во врска со ова, би сакал да истакнам дека континуирано ќе градиме секторски политики кои ќе придонесат за намалување на потрошувачката на електричната енергија преку дефинирање на конкретни мерки кои треба да се спроведаат во домаќинствата. Дури и со буџетот од 2018 година, ние веќе сме предложиле да го поддржуваме секторот домаќинство, воведувајќи нова програма за сите граѓани кои ќе купат ефикасни печки за грејење, ќе искористат исто така програмата за сончеви колектори и ќе вградат ПВЦ или алумински прозорци. Сепак ова исто така ќе придонесе за зачувување на животната средина и стимулирање на употребата на алтернативна енергија во иднина од страна на граѓаните на нашата земја. За крај, со гордост можам да кажам дека успеевме да ги реализираме сите субвенционирани плаќања навремено за граѓаните да можат што побрзо да ги почувствуваат бенефитите од истите мерки.
Сега ќе ми дозволите да се обратам и на албански јазик. Pra të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar, zonja dhe zotrinj, sot jemi këtu për të informuar opinionin për atë që kemi realizuar sa u përket masave të cilat janë parë me programën për efikasitet energjetik. Me marrjen e funksionit, Ministri i Ekonomisë me njëherë jam angazhuar lidhur me miratimin e planit të tretë aksional për efikasitet energjetik. Të miratuar nga qeveria si një nga obligimet të dalura nga marrëveshja për themelimin e komunitetit energjetik, duke përmbushur kështu një nga obligimet që ne kemi si shtet në këtë kontratë të rëndësishme. Për këtë qëllim, bashkë me ekipin tim, vëmendje të veçantë u kemi kushtuar masave për efikasitet energjetik, përfitimeve që do t'i ngjejnë dhe tani më po i ngjejnë anëvisrit, të cilat do të kontribuojnë për mbrojtjen e ambientit. Me qëllim të zbatimit të planit të tretë aksional, si ministër përgjegjës për sektorin energjetik dhe për të nxitur përdorimin e energjisë diellore nga qytetarët dhe për të përmirësuar efikasitetin energjetik në ndërtesat e banimit, jam angazhuar maksimalisht për mbështetje më të madhe financiare. Nga subvencionimi për vendosjen e kolektorëve diellor për ujë të ngrohtë, në anëvisri kam përfituar plot 1794 anëvisri, numër shumë herë më i madh se vitet e kaluara. Pra, këtë vit plot 1000 anëvisri më shumë kam përfituar në krahasim me vitet e kaluara. Duke parë nevojën për alokimin e sa më shumë fondeve për një nga masat, respektivisht për masën e zëvendësimit të dritareve prej druri me ato PVC ose të aluminit, si dhe në bazë të analizave të bëra me planin e tretë aksional, ku rreth 67% e anëvisrive apo familjeve kanë dritare prej druri, me rebalansin për vitin 2017 kemi arritur të sigurojmë edhe 16 milion denar shtesë pra për këtë masë konkrete. Nga ato të paraparat për këtë qëllim në vitet e mëparshme dhe kështu numri anëvisrive përfituese të kësaj mase për vitin 2017 është rritur për plot 1327 shfrytëzues. Me këtë mas, do të vazhdojmë edhe në të ardhmen dhe fondet për të janë paraparë edhe në buxhetin e vitit 2018. Në këtë drejtim, do të doja të theksoja se në vazhdimsi do të krijojmë politika sektoriale që do të kontribojnë në reduktimin e konsumit të energjisë elektrike, duke përcaktuar masat specifike që do të zbatohen në anëvisri. Edhe me buxhetin e vitit 2018, ne do të vazhdojmë të mbështesim sektorin rezidencial, duke prezantuar programën e re për të gjithë qytetarët, të cilët do të blejnë shporet për djegje efikase për ngrohje. Gjithashtu, masat për vendosjen e kolektorëve diellor dhe zëvendësimin e dritareve të drurit me ato PVC ose të aluminit do të vazhdojnë edhe në vitin e ardhshëm. Kjo do të kontribuojë në ruajtjen e ambientit jetësor, zvoglimin e fakturave të energjisë elektrike për qytetarët dhe në nxitjen e përdorimit të energjisë alternative në të ardhmen nga qytetarët e vendit tonë. Për fund, dua të njoftoj të gjithë qytetarët të cilët kanë aplikuar për këto masa që Ministria e Ekonomisë vetëm ka filluar të bëjë pagesat për të gjithë ato që kanë përfituar nga këto masa. Ju faleminderit shumë.